Da bismo mogli da koristimo Google disk za čuvanje, deljenje i saradnički rad na dokumentima, potrebno je da imamo otvoren Google nalog. Ako ga imamo, odnosno ako koristimo Googleovu elektronsku poštu, pronaći ćemo disk na spisku aplikacija koje se nalazi u gornjem desnom uglu stranice naše elektronske pošte. Klikom na ikonicu dolazimo do kontrolne table diska. Na njoj je najvažnije dugme Novo. Klikom na njega dobijemo listu svih dokumenata koje je moguće napraviti na disku. Prva opcija je direktorijum. Kreirat ću novi direktorijum u koji ću postaviti dokumenta koje želim da podelim sa svojim saradnicima. To ću uraditi tako što ću prvo uneti naziv direktorijuma, u mom slučaju neka to bude obuka. Zatim ću ga podeliti tako što ću ga označiti i u gornjem desnom uglu odabrati jednu od dve ponuđene opcije. To su deljenje putem linka i opcija Deli. U prvom slučaju, svi kojima pošaljem link na bilo koji način, mailom, putem društvenih mreža i slično, mogu da pristupe mom direktorijumu. Kao gledaoci, ako odaberem opciju svi sa linkom mogu da vide, ili kao urednici, ako odaberem svi sa linkom mogu da izmene. Ako znam mail adresu svojih saradnika, pozvaću ih unošenjem njihovog imena ili mail adrese. Zatim ću klikom na olovčicu sa desne strane podesiti dozvole. Odabraću opciju urednik jer želim da odabrani saradnik doprinese sadržini mog direktorijuma. Čekiranjem kvadratića u gornjem desnom uglu obaveštavam saradnika o deljenom direktorijumu. Obaveštenje mogu dopuniti i porukom koju ću uneti u ovaj text box. Direktorijum je trenutno prazan. Klikom na otpremanje datoteka dodat ću u njega jedan dokument sa svog računara. Označit ću dokument koji želim da postavim, kliknuti na Open i on će se naći u mom direktorijumu. Dokument preuzimamo na svoj računar na sledeći način. Označimo ga i iz padajućeg menija odaberemo opciju za preuzimanje, a zatim na iskačućem prozoru kliknemo na OK. Još jednom potvrdimo preuzimanje na svoj računar klikom na Save. U svakom momentu ga mogu obrisati označavanjem, a zatim klikom na ikonicu za uklanjanje.